sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Janice. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay toy pakasaritaan ti biyag ko a madama a pagdaldalanak. Namamok ni Harold iti maysa abalay pagiinuman wenno resto bar. Dua atawan metten tinapalabas manipod nagamammo kami. Ket gapo ta nakitak ti kinasingpet ken kinagaget na sinong batak adagos idi nagaram kanyak iti likudan ti kinaaddan asawa na. Wen Miss F, addan asawa ni Harold. Saan lang adayta? Adda payan maysa nga anak da. Isu na laeng tasigon ka ni Harold, agtalo atawan da kanon a nagsina iti asawa na. Ngem kitdi, adalatak komunikasyon da, gapo iti anak da. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hello, honey. Anyang oras kang madismisita? Hello, honey. Ag-overtime kami ita. Ado nga min ti report anasken nga ilagpas mi. Ang mga numarabyanak nga agawid. Kasta ka di? Wan, uray umunakan ton nga agawid. Okay, umunag to nga rudan nga agawid, honey. Sukunan kan tulahangan inton madismiss ka. Sige, honey. O sige, awagan naktulad ta nga rudan, honey. Bye! Pabuludan dakpay man iti kwartayo, mama. Naibusanak ngamin. Awan allowance ni Clarence ang mapan ag-eskwela inton bigat. Nay, apa ay awan inted ni Harold nga allowance na ay. Naibusan Ay kat dumawat ka manin na. Ay niya ngay ti serserbi na ngagtrab-trabaho, no di namat may purwakan ti anak na. Aw-awagak itay, ngam busy ti number na. Intex kumatkit din imbagak nga awanan ti allowance ti anak na. Ay wala, rabang nalaang matkat nga ibagam kankwan na. Iti kasta, ireserbahan na. Sana mabalin nga yalang-alang na ti responsibilidad na kada kayo nga kina. Umay ka na, honey. Naidasar konti pamigatanta. Aggidan ta namangan. Wan, honey. Umaya ko man. Anya nga'y tiinlutom apamigatan ta, honey. Nagprito ak iti itlog. Sakto naglambong iti tarong kanugot ti kamote. Isaw-saw tayo ti bugoong at dasili kan kalamansina. Wow, nagimasan? Launay Mala, agtugaw kan tamanganta. Sige, honey. Mang timpla ak labiit iti kape. Siya ako, nani. Agtugaw ka latan ditan. Tas siya akong tagtimpla iti kapem. Sigurado ka? Gatuwa na. Apay, di mo kaya tapagserbian ka? Ay, kayat ko Mala, agtugaw ka nga rudan Tas siya akong agtimpla iti kapem, hani. Sumango kan iti lamisahan. Taggidantan amangan. Adto iti allowance ni Clarence, Regine. Sinubra akon. Tapno umanay aging gainton agsweldo ak tumanen. Agyaman nak, Harold. Awan rumbang apagyamanam. Ta obligasyon ko matimangted idanak ta. Okay, kumusta matin ngayon ni Clarence? Kaasi ti Diyos, okay laang mat. Iso na laang ata adalat tadag iti gundaway abirukan na ka. Pasensya kan, Regine. Amumat nga dan ka din na kita. Agsarsara ka naging inawag ta, gapulaang itanak ta. Okay laang, Harold. Saan ka matkat apilpilitan nga agsubli kada kami? Ti anak talaang matipagsarasaritaan ta, saan ka di? Aywan gayam, adda family day iji pagadalan da Clarence inton Biyernes. Family day, kunam? Wen, masapul nga umatendar dagiti parents. Isutimay sa akid daw ti anak mo. No kasta, okay lang keng kang agkuyog tama pa niya pagadalan da?
Katuan, apay kit din asaan? Kan may sa, maan-anungay kumakot agasawa tamat, saan ka di? Uwan mo't kiti Amumat nga ipaay ko amin, basta para iti anak ta. Sa bagay. Sige, tay pakadak tupay kini Janice. Umawag akto no makaumayak. Okay, sika ti makaammo, Harold. Ti panunutom kumakot ti anak ta. Para kan kwa na day jeng aldaw. Sigurado anam namaan na nga umatender ka. Iso apa nga asim, tadi mo paayan ni Clarence. Nasapa ka mo't abimangon, Harold. Wana, tawan ka mo't ni ti abay ko, iti nariinga. Nasapa ak anariing, taad da online meeting ko. Agluto ako man iti pamigatan ka, ngam bimangon ka mo't tan. Agkapay-kapay Itimplanak man nga rod, honey. Sige. Nakapimpintas ka talaga. Anya? Ay sus, bolero ka mo't talaga niya. Saan man? Pudno ti bagbagak, promise. Janice, honey. Agyaman na ka. Iti anya, Harold. Iti ka na ayon na panangaw-awat mo kanya. Agyaman na kitikin naman nakaawat mo. Awan anya man na, Harold. Ar-aramidat data, gapo ta ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat unay-unay, Janice. I love you. I love you too, Harold. Hello, Harold. Hello, honey. Mabalin ka di asukunan na. Rush hour ngamin ita. Ang mga numarigata nak amakalugan kat marabyanak nga agawid. Ha? Ne, sa dinudayan mo aya? Ada akpay lang dito office Sika ngay. Ang kwa, adak pa lang diti pagadalan da Claren. Madama pa lang di program para iti family day. Okay. Kunak ano nalpasan. Saan ba? Kadom ka di ita ni Regine. Wan, ang di kagdanag, na para lang mo ito iti anak mi. Awanin sa bali ang makagapo. Okay. Malmalpas magkitin Mabalin ako na pumanaw. Urayin nakdidan, tasukunin kan, honey. Saan Harold? Agkumyutak laangan. Sigurado ka? Wan. Awan rumbang apagdanagam, takabailak ti bagit. Mas kailangan na kati anak mo ita, Harold. Janice, O sige, agkita tanto laangan iti balay. agyaman na kitipan nakawat mo, honey. Di kagdanag. Agawid akmot lang nga dagos. Abaman amalpas ti programa. Sige, agan-anad ka. Bye. Hoy, Janice! Ni, sigamot gayang friend. Ada ka di ibagbagam? Ay, wow! Kaano ka ba yan nagbali na tulang, abir? Kat no itay kapay nga ay ayaban. Ha? Kaslawan balak mo nga gawin Ha? Ay, ikwa. Ay, sus! Apay! Nagapa kayo ka di manen kini Harold, ha? Saan mat? Sigamot. Tila man madmadlaw mo. Ay na, di na kun maalilaw, friend. Amok, ni Harold man ti makagapo. No apay anak adayo manen, tinakaiturungan ti imatang mo. Saan na niya? Banog ko lang siguro dito, friend. Os? Atoy, inyalaan kay ti kapem. Agistorya hakit din. Amok nga damanin parikot mo anya. Family day ita ti anak ni Harold. Katanda ni Harold itay di pagadalan da Clarence, kasta ka di? Wan. Kadwa na ti ex-wife na. Kasi ka, at ka dito office na naka-overtime? Sa anak matkit di nga agim imon wano agselselos. Amok mat ti pagluglugar Nga? Di nak mat siguro mababalaw, friend. Angam na maminsan. Damdamagak iti bagik. No deserve ko ka diti kastoy a sitwasyon ko ita. Ay, ayatam ni Harold, saan ka di? Wan. No kasano ti panagayat ko kini Harold. Kas jay mat ti kinapatag ti anak na kanya. Isu nga rod amas pinilik ti mangawat kan kuana ngam ti masaktan. Bilibak nga rod kan ka, friend. Saan nga amin na babae kat kabailan ng aramidan ti kasta? Musyak laang. Amangan no. Basta, kasladyak kabailan tal aramidan, friend. Nasingpot ka ngamin unay.
Iso na lang ang tanong minsan. Makabanog mo ti kanayon ang mga waawat. Mawatan ka, friend. Hindi ka danag. Tadak lang dito eh. Nakasagana dumnagan ka. Amo mo ka din no anya ti oras itan, Harold. Kwa. Pasensya ka na ni. Narabyan kami matan. Impasyar mi pa kami ni Clarence. Mi, kunam. Wan. Kaduak ni Regine. Sa anak akastoy gaputan narabyan ka. Ti kanyak lang. Nag-text wano imawag ka kumamat. Iti kasta, amok no sa dino ti ayan mo. Pasensya ka na ni. Aklo na kabasol ko. Nalipatak mo't ngagpayson. Sorry Ikari ka saan na maulit. Agin enjoy mo't ngamin ni Clarence itay. Iso asinabayak. Diyak matin nalagip ngagpayso tinag-text keng ka. Nag-enjoy ni Clarence wano si ka ti nag-enjoy. Ha? Amok naragsak kayo kas may sa pamilya. Mayat siguro ti kikibinan nyo kin ni Regine. Agraman ti anak yo. Janice, di mo iraman ni Regine iti saritaan ta. Nila ang Clarence ti... Katya, asino akan kakabayatan anaragsak kayo atalo, ha? Asino Harold? Sorry, honey. Diyak ing gagara masaktan ka. Wan, ngam nasaktan ako na Harold. Panagriknak ita kat awan lugar ko kan ka. Ket, anya ti kayat mo. Talikod aklatan ti anak ko. Kasta ka di. Saan? Ngam kayat ko laang mat amarik na anapatagak mat kan ka. Saan analakat ti sitwasyon ko? Amom dayta. At daak ditan, ngam sapay la ko mata mapanunot mo mat ti sitwasyon ko. No saan analakat ti sitwasyon mo? Saan mat analakat ti agayat iti tao akagudwala ang ti kabailan nang ipaay? Janice! Ang subli ka ditoy! Janice! Ni, anya tir aramidam ditoy. Rabiin Mabalinti umunag. Kat umunag ka Agyaman ka. Nagapa kayo kadimanan kini Janice? Iso nagawid ka manan dito'y balay? Amumat nga awan sa balya papanak. Saan ka di? Aywan, ni Clarence. Sa dinutayan na. Itay pa'y anakaturog. Kasta ka di. Sige, bayamon. Di mon ringan. Dito'y aklatan sala sa maturog. Okay, no isuti ko nam. Di iso. Ang mga nodaistak mo nga arak dita. Kaya't ko ti uminom. Mangkita ka iti ref, ta isaganak tipungan kan ulas mo. Sige, katagyaman ak, Regine. Awan anyaman na. Numabisin ka, ibagam laang, ta isaganak ti kanam. Nabsugak pa'y matkid di. Uminumak labasit. Pagpaimas iti turog. Okay, si Kanti makaam mo ang mangala iti ref, Harold. Dito'y tan agumatang iti sapatos ni Clarence, Harold. Sige, sapatos ka dilang, hindi katangan ta. Awanin ta duma. Mabiit laang, takita akman ti inlistak. Mapantantupay gayam iti ayan dagiti school supplies inton madamdama. Naibus nga minan ti papel ni Clarence. Okay. Harold? Oh, Auntie Feli. Regine? Naimbag nga oras yun, ante. Ti amok kat ni Janice ti kadandan nam ita. Ang amapay ngay ada kayo matinagkuyog. Ha? Ay, kwa. Siyempre, para itanak mi, Auntie. Nagadumat ti ginatgatang yun. Wan, Auntie. Puro ay ayam ganbado. Naguray ka. Masikog ka ka di, Regine? Ha? Ay saan, ante? Bilbil ko laang dayta. Wan, ante. Da kayo kindi mat, Auntie. Tila madmadlaw yo. Umay kayo kindi. Tayo man ag merienda. Nasayat ba ta simbang padkan, Janice? Ada na patay kapag saritaan ta. Anya dayt na Harold. Kwa, Anya dayt ako na. Ibagamon na. masikog ni Regine. Anya. Ne. Anya ti kayat mo asawan.
Sorry, Janice. Ngamsyak ti ama ti sikog na. Nailawaan kami dinagawid ak ijabalay. Ayok ka, Harold. Manluloko! Janice, denggan na kumapay. Pangasim. Bustan! Jakon kayat adenggan ti palawag mo. Kunak man no kunam nga awan kayon. Kunak man no kunam adimon ay ayatan ti asawam. Ngam apay anaaramid mo ti kastoy kanyak. Apay, Harold! Janice, Manluloko ka. Manglilipot! Cheater! Janice, sasawak ni Regine. Nagkasar kami. Kat, anya kumaita no asawam ni Regine, ha? Kaputa asawam, maaramid mo latan ti kay kayat mo. Saktan naklatan kasta ka di, ha? Anya ak nga ruditakan ka, ha? Pampalipas oras mo lang kasta ka di. Saan mo't nga itigasta? Amo mo't nga yatan ka. Ay ayatan nak, ngam di nakabalan na pilyan. Janice, Talo atawan tan nga dandan na. Talo atawan matan nga gan ano sakit itanam. Kat ita, adamanan anak iyo. pasensya ka, Janice. Sorry. Saan nga umdas ti sorry lang ang itinaramid mo apan ang loko kanyak? Nagsakit, Harold. Nagsakit. At dayta ka man ako na akong Janice. Nakalidliday ka manen. Umisim ka mat Among kadi atunggal agapa kami kini Harold. Katagaw awid iti balayta kini Regine. Wen, kasla malagip ko anay bagam idin kanyak ti may papaniti dayta banag. Gapo iti dayta. Adamanan parikot nga insang bayday di Harold. Ne, anya tiket mo sa wen? Masikog ni Regine. Kat ni Harold ti ama. What? Dayta ti kinapudno apag saksakitan tinagam ko ita, friend. Jakon ang munoan niya ti aramitek. Ay ayatag ni Harold. Ngamkas laawan mat lugar ko iti biyag na. Amin a kwarta na. Amin a responsibilidad na. Mapmapan amin iti pamilya na. Siyak amin dagas-gastos iti pag-abangan mi. Amin abil iti danong kuryente, groceries, kanda dumapay. Siyak amin. Romnes! Unay matlakit din ay tigasgasat ko anagayat. Unay matlakit din apo. Amok ngay ayatam ni Harold. Angam kita ang materialidad. Amirisa man ay impang friend. Gerald, Saan nga umdas ti ayat laeng? Kita man. Saan ka apantay iti dayta relasyon? Practical itan ti biyag friend. Sikan ti mapupukawan as imumulagat. Iso pang nga asin tagpanunot kan. ang kasanuno ay ayatin nakpay ni Harold. Saan nga umdas ti ayat-ayat? Naawan mo't makita nga aksyon na para kan ka. Agas man, tatunggal agapa kayo kat agawid gayam iti ayan ni Regine. Iti dayta nga raramidan na. Saan kan anapatagan kuha na? Ngamin, awan respeto na kan ka. Iso asakbay amaladaw ti amin. Sinaamon da dyan lalaki. Ngam ay ayatag ni Harold. Among friend, numaminsan, ti panagayat, wano pa nang ipatag iti mismo abagim, kat narigrigat pa'y nga aramidan, ngam ti agayat iti sa bali. Friend, di ka agbalin na bulsek, kapulang iti panagayat mo iti dayja Harold. Among kadi, akat katawaan na kan dayja Reginita. Di mo itulok ang masaksaktan ka, kapulang iti may maysa alalaki. Nagato alalaki dita. Saan mo a-deserve ti masaktan, friend? Ayat mo ti bagim Ti kuna ni Harold kanyak siyak laeng ti ay ayatan na. Siyak laeng ti ipatpatag na. Kat saan danto nga agsinublian iti asawa na, ta siyak ti kayat na amakaden na aginggat tong palbiag.
Nagado akarina, ngam awan matpulos tinungpal na. Tinasakit, masikugmanan ti asawa na, ket ison a mismo tinangaklon a nailaw anda. Jakon ammo ti aramidek, mariribukan una yan. Ay ayatek ni Harold, ngam maumuma akmetan iti kastoy a sitwasyon mi. Anya nga ta ti rumbeng nga aramidak, sapay lakuma ta maiwanwanak. Tuy pagayam mo, Janice. Ken ka pagayam, Janice. Adda akon dita ko na mga ayatem ni Harold. Ngam oray no kasta, saan mo arabang nga isakripisyo ti bagi kan kinaragsak mo iti relasyon nga awan met kasiguraduhan na. Kang runaan iti amin, respeto para iti bagim. Maawatam met siguro ti kayat ko asawan. Ngam oray no kasta, at dalat ta amin ken ka a desisyon. Bagim dayta, iso nga amok nga amom tinasayaat ken saan para ken ka. Alakastan pagayam, Janice, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam a nagpailinged iti nagan agwaynet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti padak a naesem adumngeg iti drama. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita ket may papan iti ikit ken kasinsin ko. Adda ngamin ugali da ajak magustuhan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Agawid kayon aya kabagays. Wain ka ba, guys? Agawid kami, tanay, rabiain. Ang mga numapuyat dagiti ubeng, sapay agiskwila da pa'y inton bigat. Wan matkit di Rabi imot nga agpaison. Ay wan, adu pa'y matinabati amakan. Mangbalkot ka iti iyawid mo kabagays. Nalpasin ka ba, guys? Nangala ka pa'y kuman iti adobo. Adu dayjay, saan mi mutlaeng amay boss? Ay, way, nangala akon ka ba, guys? Nangala akpay ay iti kang kanan. Naimbagla ang nga ikapik inton agsapa. Kutun adu matkit di jay nabate. Sayang mo't numabanglos. Ay, wen sayang talaga numabangles laeng ka ba, guys? Sige, tama pang kamain. Inton maminsan tumanan. Sige, agan-anad kayo itidalan yung agawid, kabagis. Nangan kayo ka din, anak ka. Wintatan, kalkalpas mila unay, da kayo ngay. Diyan pa'y. Mataba pa'y lang naglutluto ni nanang yaw. Ni, apay, naladaw ang nagluto? Una, takawaawid lang mo't ni antem kan ni kasinsin mo. Agasim man ta pinanawak ida-itayag sapa, ngam nasang putak pa'y lang idang istorya. Nukas na, nagmalmalum da di tabalay? Una, noon niya lang ata at nag-istoryaan da. Hay, una yan.
No siyakla may isa. Jakla maanusan dagtugtugaw ng agmalmalang mga agchistismis. Ay na, naimbaglaangan ata saan adito'y balay ti imayanda. Gistay awan manen nalpas ko no bilang laeng. Ewan sigurado nga imbangkada tinagistorya no imay da ditoy. Hay, una yun aya. Ewan gaya, ang mga no at dapay nabati nga inapoy kinsidayaw. At dapay matatang, mangan kayo Ay, talaga mga anak tali. Mabisina ka, anak ko. Diya akong mauray, tilot-luto ni nanang yaw. Dito akong amangan. Makaamumot tan diya inayo amangan, inton makalutaw. Naimbagbanta na surutan pa'y tidalan mo anagawid, si ka Alain. Ni nanang mo. Apay nga itakala ang anagawid. Sa dinaw tinagturturugam iti dua arabi Ay kat ije tambayan mi Sa dino pa'y kumangay. Ay unay kan, imbis amapan mo tulungan jay amam ijay talon. Saan mo taday taki din agbalbalog ti aramidem? Ugali ti baro ananang. Aywan, anyat sindayo nga idal daw. Adobo akar ni ti babaw. Wow, nagimasan. Nangalaan nyo ngayon iti adobo akar ni ti baboy nanang. Binalkot ko ijay ayandaan tim aloyda idi rabi No kasta, napan kayo nakibirthday? Wain, ado tinabatay iso ang nagbalkutak iti inyawid ka. Maala, ingka mga nan, tada papanak. Ni, sa dino ngayon ti papanan nyo nanang. Basta ada papanak. Ala, ingka ka mga nan, tamapanakaw. Dinaktaktakan, tanay, aldawan. Agkape-kapay kabagays. Ay, man ka ba, guys? Makakapi akit. At titasa. Si kanti makaammo nga agtimpla iti kape. Adda napudot ad anong di tatirmos. Wan ka ba, guys? Nagpipintas mo ten dagiti tasayaw. Sa dino tinaggatangam kadagitaw. Ay, jakman ammo kindi gwainet. Isumot tigimatang kadagita. Amangan no mabalin adawatan tinaduma ka ba, guys? Kursunada nga minti design na kay. Asla nagganas a pagkapyan. Ay katun kabagis. Alaang munday tado atasa. Ay na, agyaman na kabagis. Asla adapay nakita kapag balunan ti danom ije kusina yaw. Di yun sam usaranday jay. Dawato kaun ta isupay nga usaranday iti apo kaw. Jay tumbler a kulay red kan violet ka de tidakdaka matam kabagis. Wain kabagis. Alaumun ano samlaang alinisan tanabayag mo't anay stock. Muwan kabagis. Mamin anulaang mo't ngay timang linays. Nalakalaang mo't alinisan. Tasaan mo't nga iso tinarugit. Naimbag nga oras yung Uncle Delphine. Kastamit king ka alin baraw. Imayak, may ko kumabuluden ti grass cutter yung Uncle. Mapan ko man tulungan ni tatang agdalos ije garden. Ipabulod ko. Ang neng, kita ama. Alwadam ta amangan no madadaal. Wen Uncle, awan rumpa nga pagdanagan nyo. Tanaan nadak mo titi gamit. Nang runa pa no amok abinulod ko lang. Nasayaat mo't nga rod no kasta. Isublim mo't lang at agos Tapno daw sarak inton kasapula. Wen Uncle, Mabit lang nga rod. Tamapan ko alain iti bodega ti bulbuludom ang grass cutter. ay Uncle, Oh, amangan no dapat ekstrayo a gasolina dita. Kargaan nyo mutlangan Tapno saan nga isupay agatangag. kita ano dapay nabati iti galon. Hanggang naawanay. Anusam tulatan ti gumatang. O sige Uncle, agam sapay la kumaata dapay na bate. Bakit? Nakitam tay tumbler apag balbalunak iti tanaw. Anya a tumbler. Diyan nga ginatang ni Guayday. Awan mo ni kusina. Usarik ko ma. Ngam awan mo iti nang idulina. Ay awanen Impadawat kun kiniman ang Teresa. Anya? Nay, apay nga impadawat mo. Kat usarik pa'y day. Dinawat na mo't nga rod, iso nga inted kun Ay unay ka. Sapay na pintas pa'y day. Oray kumamit no dyan may salaang tinted mo. Inted mo mutin adwa.
Nya ngay itan ti pagbalunak iti danom amapan iti garden. Alabay amon ta igatangan kanto iti baro lakay. Mabainak met ngamin amang ibaga asaan. Iso nga inted kun Manungay ti may sakilo aparya ita, nanang. Jak amo apay asyak ti pagdamagam ngay ket jak magimagatang iti pareya. Ne, nangalaan nyo ngay ngarod iti parya nga insag pawyo iti dinangdeng yo. Ay ket dinawat ko ije ayan daan tim aloyda. Imbag man ta pinadawatan da kayo. Ket no nagngina ti parya ita. Ay na, siyak pa'y ti kunam. Uray pa'y agbalin a 500 ti may sa kilo a pareya. Ikan naklatan ni Antem. Sa bagay, bilibak mat nga agpaiso ka ni Auntie Loida. Uray anya ti dawatan nyo kenkwana, ited na nga ited. Dayta ti pangkitaam at talaga nga ipatpatagnak ti kabagis ko, Shina. Wan nga rod, nanang. Aywan, adda ka din ni Insan Guaynet, ije balay da? Awan, nagpabagyo ka no idi agsapa. Iso nga awan idi napanak. Ang mga no simang putin dayjay. Mapanak tuman mat pumasyar, ije balay da inton bigat? Ay ket mapan ka Wan, nanang. Talaga ang mapanak. Kailiw ko matan ni Insan Guaynet. Nabayag matan kat, jay naudi ang napanak ije balay da. Ay ketun mapan kantaw, bareng madanon mo ni kasinsin mo agway nit ije balayda, anak ko. Naimbag man, tanalagip mo mati umay pumasyar dito'y balay kasinsin. Wan kasinsin. Maburburing ak namin ije balay. Iso nalagip ko ti umay dito'y balay yo. Apay, awan trabahong ita. Awan trabaho iti Sabado kan Domingo kasinsin. Ay, wala niya. Sabado gayam ita. Kita ang manday ta kasinsin. Nalipatan pa yan ti aldaw, gapo iti kinabihisim nga agpababaknang. Saan mo't kasinsin? Naira na laang analipatak a Sabado gayam ita. Ay, kasinsin. Apay, kasinsin. Kaslaad da iba ka ma. Ay, kwa. Amangan kit din ho, adda nagdadaanam a sapatos dita. Wano saan, dagitay branded abadom. Dagitay dimon kayat nga usaran. Dagiti saanan nga umanayken ka. Itad mo kanya kon kasinsin. Ha? Agkasaysan tamat saan ka day? Ay, kwa. Sige, tamang kita akto inton mawaya anak, kasinsin. Inton anong tupay ngay kasinsin. Itan taadda akon ditoy. Jak tuman masangon ti umay ditoy nukwa. Sige, mabiit lang nga ro tamang kita ak iti kabinet kadagiti bado adya kun us-usaran kasinsin. Dayta, katikay kayat ko ken ka kasinsin. Sapatos pa'y kasinsin. May sangaminan tay sapatos ko nga us-usarag. Jak ngaminan makagatang iti baro. Kasta aya kasinsin. Wan kasinsin. Iso nga itad mo amin kanya kon dagiti nagdaanam abado kan sapatos mo. Nakitam tayo nagadikin martilyok bagay. Binulod ni Manang Teresa, lakay. Manain, buludin damit la amin ang amausar dito'y balay. Hay, una yan. Awan nga rod mo't usaran da, di agbulod da. Wala, amin mo't lakit din. No saan abulod, dawatan da. Datao pa'y kit din ti maawanan. Nagadon ti binulbulod na di dahin subsublay. Nagadon ti dinaudawat na dito'y balay. Nga uray saan mo't arumbang adawatan na. Mala, bayam, tamapanak to ijay balay da. Mapan ko alaan ti binulod da aragadi kan martilyom delfen. Day takot ti madiging kabakay. No day bagak may papanitikabsat mo. Gumura ka latagos. Gimura akaya, saan mo't? Teko na, mapan kun to alaan ti binulod da aramintam. Sige, tamaturog akon, tani rabiin. Masapa akpay nga agpabagyo inton pikat. Na. Una yan. Sakpay kid di man yung tinakabasal. Ay, una yan tikastol. Nabuong ka ditido ata sa akagat-gatang ko, nanang. Jay kabarbaro at asa ako nam aginatang mo iti surplus. Wan,
Saan mo't? Awan tinabubuo nga anak ko. Api nga rod nga up-upat matlaangan. Awan matanti ha. Indam amin day jay. Dinawat ni Antim at Teresa. Kat, intay jumat. Katwan dinawat na nga rod di inted ko. Alangan mo't nga ibagak asaan. Ay, oo na yan. Igat-gatangan kayo iti mausar dito'y balay. Ngam ipadpadawat yu laang iti kabsat yu. Kas tamo laki di akanayo ng nanang. Anak ko, saan anasaya at agim imot? No sika ti addaan, mangted ka, kasyay. Diyak mat imbaga nga imutan nyo ti kabsat yu. Ti kanyak laang, kontrolin nyo mat ako mananang. Saan nga amin abanag adawatan when nubuluden na kat agwan kayo. Kitain nyo man. Da kayo ti maaw-awanan gapo iti kasta nga ugali yo. Ay, jak amuman iti inam anak ko. Isupay ti gumura no bagbagaak. Ay, day tangarod kat tatang. Iso lang arudan ti isak sakit mo. Ngam isopay ti agsakit tinakam na. Okay lang, mat dumawat kun agbulod antem. Ngam sanda ko ba mat akanayunan Ti may sapay adak kayat. No agbulod da, awanan agsublay. Kukwadan ti buludan da. Isopay Apay, saan nga taay mapanunot ni nanang dayta? Jakban amoy jay nayo. At danto magamin ar-arsagid na no kwa. Iso ano na duma? Jaklat na agtagtagaray. Tasakitan namat no day baga. Nang runa no may papangkin ni kabagis na. Ala, bayan nyo takasaritak tumanmanan ni nanang, tatang. Wen anak ko, barang dinggan na ka. Nalusyak, sigurado aguraan nakmanan jay nayo. Neng, kanya aramidem dito garden ko, ipag. Ha? Nay, ada ka magayam dito'y bayaw. Ay kat natural garden ko nga raw. Di adahak dito'y. Apay, kanya tigagaram dito'y. Ay, kwa. Umayak ko mamanin dumawat itimulam apariya, bayaw. Kanayunak mo laangan iti saluyot, palang kantarong. Apay no agmula kayo umit nga meng. Itikas ta, saan lang aday ta dumawdawat ti kukwan niyaw. Ha? Adong ti dinawdawat yung kada kameng. Saan lang aday ta? Agbulod kayo adiyo ammo nga isublay. Imbes nga daw sa rin meng, awanin Kadamot amin na ni Jabalayaw. Da kami imutang ti maawanan. Naa, para dumawat lang ti tao itimulam anatang, nagadon asaom. Imot? Ay naipag, sipod pa'y iday. Amumon asa anak anaimot. Kat numaala yung amin akay kayat yung ijipalay. Adaya nang ngagyaw reklamok. Awan, ngamgapot aglablabos kayo mutan, ipag. Pasensya, ngam masapol nga agsawak muteng. Hey, tikunam kiday, imot ka? Na- Imot, imot, imot! An-anwan nyo dagita asupot, auntie? Ay kwa, pangibal kutak iti iyawid ko kaanakan. Ay, kuha auntie. Amangan numabalin nga inton madamdama kayon ton nga agbalkot. Ha? Adupay nga minti saan anangan. Ken adapay sumangpat abisita nila kay ko. Madamdama kayon to kuman nga agbalkot. Saan abali ta adumat ti makan? Ado ti makan kunam, ngam apay ngay aparitan nakmet nga agibalkot. Saan kayo aparparitan, auntie? Ti kunak, madamdaman ton. Amangan nga min no adda makakita kada kayo nga agibalbalkot. Katuladan da kayo. Sige, saan man laangan? Saan ako nga agibalkot, guwaynay? Ha? Agawidak man laangan, nakababain matkeng ka. Hay, unay mo laki din ti tao. Imasinso na labasit. Ngimatumat ti purwada. Suron kon. Apay nanang, kasla masursuron kayo, may. Itay kayo pa asumana udita. Kasanaw, kat adamat tao ang nakaimimot, uray kumamot no saan ko akab kabagyan. Saan mo nga raw tamis mo pa'y abayaw kan kaanakak. Hay, una yan. Ha?
nagalas nga ugalay. Siyak pa'y ngarod tinagaramidan da iti kasjay. Uray kumamot no sa bali at tao. Ay, talaga na ba inanak? Makapasakit itinakaw. Nagpadaan dala ang agama. Imot da. Na, di kay maawatan nanang. Apay ngamin ay Ada ka din napasamak, ajak amo. Tumalnakan alin. Chismuso kamot amay sa. Ay kat imala ako mangay, no saan ada kayo nanang? Naa. Pumanaw ka man iti sangwanak. Tama nga no sikap ay ti pagdasalan ti pungtut kaw. Ala, panaw! Apa yun? Anya ti imbagbagam kin ni Antim Teresa idinaudi nga dapaskan dito'y balay guaynait. Nga anya nanang. Nay, jakamukan ka Iso nga rod adamdamagan ka. Itadamagan nakmat. Ay kat ilawlawag yung amin tapno maawatak nanang. Inchat ko ni Antim. Ay ayabak nga umay mangala iti intuno abangos. Imbaglaang kumaadengdengen damit. Ngam sa bali mat ti reply na. Anya ti in-reply na kada kayo. Dahito, basaom ti kunana. Nan, kita akman. Sige laeng kabagis. Uray kaskasano. At damit ket di igatang mi iti bangus. Nakababain met iti anak mo. Amangan no lapdan nakmanen nga agi take out no makita na. Nabainanak ngamin, idinaudi nagpasken kayo, talinapdanak nga agbalkot. Anya nga min ay ati imbagam. Ay, una yan ni Auntie Teresa. Kasla ubing, para day jayla ang gimuran. Anya nga min ti imbagam kunak. Diyak matlinapdan, nanang. Ti kunaklaang, saan pa'y kumanga agbalkot, taado pa'y ti saan anangan. Kan may sa, ang mga nutuladen da, no makita da nga agbalbalkot. Kan saan pa'y analpas ti pinangan. Ay, binaybay am kumalatan ata saan met nga ado ti balkutan da. Kita man, gimuran jay tao, gapo iti kasta ngay naramid mo. No pala kanyak, husto lang may tinaramid mo anak ko. Ngumadlaw na sakit tinakom ni nanang kanya. Bayampay laang ni nanang mo. Normal lang mitkit di dayta, takabagis na kag nga raw tay masiknan. Nga mamati ak amalipatan ng tumot lang dayta. Saan mitkit di, ama nangimula iti sakit tinakam di inam. Aw-awatim latan, ta talaga akasta dagiti bumakit. Ay, wan matkit di Ngum awan mat talaga ti madi nga intensyon ko, idi imbagakin ni Auntie Teresa ti kasjay. Diyak amo asinakit na gayam. Kat no nasaya at mat ti panakisaritak idi kan ko na. Ay kat nagkabsatan dan iti inam nga arasagid anak ko. Kas na kunakon, aw-awatim latay dan. Talaga kanukit akas tadagiti bumakit. Agsublida iti kinaubeng, nalakada amasaktan. Sa bagay husto matkit di tapno makariknada mo't. Bareng ano makariknada kag paisaw, kit agbain damutan nga umay dumaw-dawat ka nagbulbulod iti kumkumporme dito balay. Bareng makariknada, kit gumatang damutan iti kagawaan da. Tapno sana puro dawat kan puro bulog ter aramidan da. Gapo ta syakket nga rod ti ububing, syakon tinagpakumbaba. Kinasaritak ti ikit ko, ket dimmawatak iti pasensya, may papan iti isyo mi apanagbalkot. Manipod idi, sagpaminsan dametten nga umay dito'y balay. Saanen akas idi akanayon da nga umay. Ken no kasjay nga umay da, saan da unayan adumaw dawat ken agibalbalkot. Or-urayan dan aninanang ko amismo ti mangibalkot iti iyawid da. Aging galaangan dito'y Miss F. To'y pagayam mo, Gwyneth. Ken ka pagayam, Gwyneth. Makaisamak dito'y pakasaritaan ti biyag mo ngaing kaimbinglay.
Adu ngamin ti kastoy akaso wenno isyo. Ti kayat ko asawen pudno a mapaspasamak. Daytoy ket maysa a realidad iti biag nga intay pagdaldalanan. Ket mamatiak nga ado ti nakarilit iti daytoy a pasamak iti biag mo. Husto laeng ti inaramid mo. At least nakarik na ti ikit ken kasinsin mo. Ket kaskonam nagbalbaliw dan. Banag apag sayaatan da. Amangan kit di no agtultuloy ti kasjay nga ugali da, ket maaddaan kayon tupay kit di iti saan apag kikinnaawatan. Saan lang aday ta? Nakababain pay no aramiden da iti dadduma nga agpaspasken. Alakastan pagayam Gwyneth. Ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam a nagpailinged iti nagan a Michelle. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, maysa akmet kadagiti rinibo-ribo a dumdumngeg iti drama dito YouTube ket maysa ti programam kadagiti pagaayat ko a dengdenggen. Tinak ipadrama ita ket saan a maipapan kanyak. No di kat may papan iti inak ana parabor unay kadagiti kakasinsin ko. Patsyak ngamin a makaibati daytoy iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Pangipanan nyo nga dita nakamalukong amasida, mami. Ipan ko di tabangir abalay. Naimbaglaang mat asida ang dagiti kakasinsin mo. Manan? Kat no inikan nyo mat ida-idi kalman. Ikan nyo manan ida? Katwan maditi agim imo tanak ko. May mayat matlaang no naparabor ka iti padam a tao. Nangro na katawan mo't sabsabali. Wen ngam agrom da ngamin no kanayon akasta, mami. Imbis nga agtrabaho da, saanan tamang namnamadalatan iti-it-itad jo. Ado nga rod matiin luto kanak ko. Iso amapan ko ida padigwan iti pangaldawan da. Kan maysa, sayang mat no jak itad da itoy. Sigurado amabang listumanan. Itulod yung arudan. Agsubli kayo adagos tamangan tayo matan. Tane, mabisina kon. Wen, mabiitak laeng. Itulod ko laeng to'y sidaenda, anak ko. Kumusta matan tirinugyan nyo ang negosyo yo, kabagis? Mayat matlaeng ka di. Kasi na po Diyos, mayat-mat kabagis. Isu na lang, tamasapul minsamot ti mangalay ti kadwami. Saan may ngamin na nakabagalan kinibakit? Ado una yun ti matrabaho. Ay kat mangala kayo ngaminan na ititangdanan nyo. Iti kasta saan kayo unay amarigatan. Wan nga rod, amangan no adamom kabagis. Tay kumaammo na tagmaneho iti motor. Isu ti pumarbangon ang mapanaglako iti pandisal. Ay kat dagiti kakaanakan tan akabagis. Dagiti anak day di manong Nestor ti kayat ko asawon. Awan mo't laang trabaho da. Isudan ti ayabam. Isupay mo't apakitang danan da. Ayunan niya. Pakibagam tuman nga rod kabagis. Bareng kayat da. Ibagam tau may dakpasyaran dito'y balay.
Ta isurok dagiti rumbang nga maramid. Sige, tabaga akto ida kabakis. Naimbag ta nakita ka kaanakan. Oh, apa yan ti? Antang ka di bagayo? Wen, kayat mo tagtrabaho. Ay katuan anti. Basta dyan nalakakan nalagan laang, kayat ko Wen, dalagan laang at trabaho day chay kanakan. Anya nga trabaho day tanti. Agsapsapol ni uncle mo a James iti tangdanan na nga aglako iti pandisal. Amangan no kayat mo. Ha? Ay iko, kita ito anti. Adapay ngamin aramidin mi Jedaya. Kasta aya. Wananti. Sige, mapan kan tulat ta pumasyar ijay ayan ni uncle mo a James no malpaster aramidin nyo kaanakan. Wananti. Di matagsapsapol ka iti pagtrabahoam, dayan. Wan manang, apay, adam mo? Imawag ti gayem ko iti Dubai. Agsapsapol ka no ti kabsat ti amo na iti katulong. Ag-apply ka na. Ay, katulong man. Jay ko ma-staff iti hotel no cleaner kas jay. May mayat adenggan. Kanti kayat ko kat jay stay out. Jak kayat ti agyan iti balay ti amok no bilang. Sa bagay, saan ka ngamin anawaya ang mga ramid iti kayat mo no stay in ka ngagpaiso? Naku namon manang, ken maysa, jak kayat ti agbalin akatulong. Malus siya nga kung ano mapanakit din agkatulong ijay Dubai. Isupay uray siya. Jak kayat ti agkatulong. Jay ko mapangopisina mo't tapno sosyal. Isupay oray awan sumsumrak iti trabaho no katulong tumatlaang. Nanang, ang mga no dapay kwartayo dita. Mangitid kayo man itigatang ko itigatas kim daya per tanak ko. Hanya, siyak ti pagdawatam, iti igatang mo itigatas kandaya parti anak mo. Imbis asyak ti ikam, syakit din ti pagdawatam. Awan nga rod ko kwarta kita nanang. Ikan kayon to inton makasapulak iti pagtrabaho. Ay na, kaanong tupay day tangay anak ko. Pumuraw taon tiwak, ngam di ka pa'y nakasapol. Ninanang mo. Kano damag kung agsapsapol ni Uncle Leo a James iti tangdanan ng aglako iti pandisal. Mapan ka ata isupay iti tangdan mo. Masadutak nanang. Hanya, Ken maysa, nakababay taglako iti pandisal. Amangan no makita dakdag iti barkada. Ket birngasan daktupay kiti pandisal putput. kat anya ngay kuma. At least, ada trabaho. Ada pangalaam iti igatang mo iti gatas kandaya parti anak mau. Saan akas ta aday tala ang agdaw-dawat ti amaw. Masadutak nga rod nanang. Disturbo iti panaturog. Agasim man ta pumarbangon na mariing. Oho. Ora o awan mo't ket no nagganas ti maturog. Nagsweldo ka din, anak ko. Saan pa'y, mami? Ang mga nuinton bigat pa'y. Apay ka di. Mangtad kantuman iti sangaribo. An-anwan nyo ti sangaribo, mami. Itad ko kinidayan. Nagchat ngamin itay. Birthday kano ti anak ni Rostom inton bigat. Dumaw dawat iti gatang da iti cake. Ay, una yan? Birthday ti anak na? Ngamda kayo ti gumatang iti cake na? Wen, iso nga ikan naktuman numaalam ti sweldo manak ko. Tani, jakpay mo't naawat ti pensyon ko. Hay na, saan mat ngamin amasapol nga ag-birthday no awan aramaten da? Apay, di dala mabain adumaw dawat kada kayo? Aday ta ka manin ako na ako nanak ko. Madi ta agim imot ko nakmanen. No adda, di mangtad ta. Ngam no awan, di pasensya. Kasyay laang mat. Kan may sa panaglambing dalaang mat siguro day jay kanyak nga ikit da. Iso adumaw dawat da. No sagpaminsan laang kuma, mabalin a panaglambing. Tay maminsan iti makatawan, kasjay. Once in a blue moon a makuna. Ngam no kasta akanayunan damatan, ay sabali matan asaritaan day ta, mami. Ay nabay am kadilatan anak ko. Kaasi damat ngamin. Amumat nga ulila dan iti ama. Tulungan talat ta idan aging ga akabailan ta, anak ko. Ay na. Oh, sul. Naa, unay mo daytan a panagtig abmaw. Oh, yeah. Mangagpayan dagiti karuba.
Ay, nabsugak nga rod mo titikas taon na nanang. Nagapwa man nun aya. Secret! Ay banda ka itay amangan, ngamrimuar ka magayam. Una, napang ko imbirok tingiwat ko. Tamok abalatong man ti pangaldawan tayo nanang. Taimbag kumamot no, dasagpaw na karni. Igamawan mo, simumulagat abalatong. Makauma. Nagalas ka ti kasta nga ugali mo. Agpili-pili ka iti sidaan, ngam di ka ngaron mangi sampet iti naimas amasida. At dayta kayo man ako na akon. Sirmunan dakmanin. Di ka lang umasuman ako. Pumanawak man lagan. Naa, nagbastos ka dayto yan nga inanak. Agsubli ka di tayo, Rustam! Hoy, Rustam! Oo, Insan Michelle, si Mangpat kamit gayaman. Kunak no adda ka pa'y lang ijay Singapore. Naimbag ka pa'y, takanayon ka nga aktor, Insan. Saan mat, Insan? Sagpaminsan laang mat. Kat, ayan tay pasalubong ko ngay, Insan. Ah, napanak laang nagtur, Insan. Sa anak ang nagabro, tapno dawatan dak iti pasalubong. Ay, kat oray Apay, awan lat na ba't batim ditan, nga oray Singapore dollar lang ko ma. Awan, Insan, naibus. Medyo nangina nga minti magatang ijay. Iso talaga ajak gimatang iti pasalubong. Ay, kat agpagatang ka nga ruden ay iti soft drinks, Insan. Tamaramanan tayo man mati sweldo. Medyo na magaan nga minan ti karabukob ko kat. Ha? Ay, katwan Day talaga yam. Atoy. Inka gumatang iti tinapay kan soft drinks, ta merindaan tayo, Insan. Ayos! Day takat ti kay kayat ko kan kainsan. Talaga agalante ka. Oy, Dayan! Inka gumatang iti tinapay kan soft drinks, tag merienda tayo man. Si kangaminan at timapan, Insan. Masadutak, Insan. Kin may sa, nagpudot. Narigatan no madadaal ti kutis ko. Adda ka maggamit ito'y balay manang Michelle. Kaano ka ba si Mangpat? Saan ayan na pang kanagtor? Wan, ngam nagawid kaming matlang adagos. 3 days, 4 nights milang ijay. Wow, sana all insan. Itugod na kami tuman mo insan. Ay katuna, agurnong kayo iti pang plane ticket yu kan pang hotel yu. Tauray siya kung ti makaamo iti kanan tayo. Manungay ti magastos para iti ticket kin accommodation. Mabalin siguro dayta 20 to 25,000. Nanginamot gayam. Kunak nung nalakalaag. Nalakakit di daytan nangingina ano ag agency ka. Bayamon? Pag inumilagan. Ayun gayam, ang mga no, dakit di barbaryam di tamanang. Mangtid ka man, iti pang gin. Jin, kunang? Wen, aginom tayo man gedi, tani, awan mar aramid. Anyan, imal aldawan, Jin. Katuan, tapno makaadua. Alam manang, mangitid ka na. Nayon na mo iti pang pulutan, kan pang chaser, tapno maimas mo't ati uminom. Kita amtin share ni Insan Janin iti Facebook na, Mami. Anya ti in-share na anak ko. Dayta ni basaam. Walang ibang hiling kundi umangat kaming magkakapatid sa buhay. Awan mo ti madiitin share na anak ko. Husto mo't. Kaya't na nga umangat when no umasenso da nga kakapsa. Kasano ko mga umangat when no umasenso dakat nagsasadot damat. Ha? Day tala ang mangnamnam ay ti kukuanda. Ay natila pa kasigsikuramat si ka Michelle. Bayam ka dila ang ida anak ko. Iso nga rod mo ti pagragsakan da. Di bayam ta aramiden da ti kay kayat da. Komentak tupay? Na, anya kumangay ti i-comment mo. Agagat kayo nga minatap no umasenso kayo kunak Ay nasaanan. Agar aramid kamot iti pagkaapaan nyo. Saan a pag-aapaan day jay, Mami? Ibagbagak laang tipud no. Bayamon kunakmat. Aw-awatem ka dilatan dagiti kakasinsin mo, anak ko. Day, anyat kukuan nyo ngay. Aldawan ngam di kay pay mo nakalutaw. Day tamo laangan silpon nyo ti dumdumugan nyo. Ay, Janain!
Ingka mangisaang na, aldawan. Ni Rustom ti ibaon nyo, tani. At ako ko Rustom, ingka mangisaangan. Nayunam ti ilutom ta ang mga agawid ni Uncle Yunton pangaldaw. Nasapa pa'y nanang. Intun madamdaman ton. Anya ana sa papay. Kat no agalas unsin iti agsapa. Aldawan. Sika pa lang timapan mangisa manang dayan. At dakukwag. No asino ti ubeng, isu ti mapan. Di nakdisturbuan, tamadama ti panagay ayam ko. Agay ayam akmut lang. Ay nagalas ketikas na nga ugali yon. In kayo agluto na. Malmalwan kayon sa langaw. Tap na amok langarod nga awan ti maibaon kaw. Inka nga minen, Rustom. Isupay di pa'y lang amin mapanmat. At nangarod kukwag. Apay di kay makawaawat. Amala! Tangay agpipin na tudo kayaw. Bayan niyaw, ta siya kung ti aglutaw. Ibaon kon ti bagbagek, tawan mo sir-sirbi yung inanak, makauma kayaw. Oh, Uncle James. Naimbagman da nakapasyar kayo dito balay. Kumusta kayo nga eh? Pasaya at matlata ka na kan. Da kayo nga eh. Kumusta kayo matan? May atlata matangkal. Dumanon ka ata aginom tayo. Madam matitagay may ditalikod ti balay. Na, bigbigat yung madamatitagay yo. Wanang kal. Bungar. Asino nga iti kakaduam ka na kan? Adudang kal. Adda ni Manong Jordan. Kani kasinsin nga Reynold. Umekan. Mapantay dyan da. Nabayagan nga insardeng ko ti uminumitara. Ay kat, oray di ka uminom, uncle. Umay ka lang maki-istorya. Agpulutan iso. Ado tilamas a pulutan. Adapay igat. Sige lang, kanakan. Ayun gayam, ni Julius ngay. Adda ka dita. Awan, uncle. Ang mga nadda dita balay da. Sige, tamapan ko man nga rod kitaan dita balay da. Sige, uncle. Tumagas kang tulat ta dito, hinton madamdama. Kumusta nga'y tinapanam ka, Bakis? Naalukoy mo man lang ka din ni Julius. Saan ka bagis? Ado matirason na. Imbagak matlang ka da Rostom ka ni Gerald. Nga magpapada tirason da. Di dan sakit agtrabaho. Ay, una yan dagijay nga uping. Apay, madida nga ta ti pagkwartaan. Ay na, jakon mas daw ka bagis. Kat no inyog ubing damot ngam hindi kas jengaw gali da. Ay, awan ano kasta. Kasanuda ngay nga umasenso, no kastamot adida kayat nagtrabaho. Naku namon ka bagis. Ikarkarigatan mo't ida atultulungan. Ngam talagan sa nga awanin namnama. Kas jayda na talaga. Na ito lang dan ti kinasadot da. Himawag ni Auntie Leti itay, mami. Anyat ko na ngay. Kinasarita na kano da insan janin. Anya ka no timbagan na. Ik-ikan na kano ida nga agkakapsat iti daga apagpatakdaran da iti balayda. Sigun kini Auntie Leti, dayjay kano kuman ti pan nakatawid daan na ngay aywan iti day di Lolo Antonio. Kat? Amuyo ti kuna kano ni insan Julius? Anyat ko na. Itid na laang kano akwartan, taaramatan na nga agabroad. Apay, agabrod ka no ayan ni Julius. Jak amo mami. Rason na laang siguro dayjay Tapno kwarta ti itid ni Auntie Leti. Kat, anya ngay ka no timbagan ni Antim Aleti. Awan saan na kano asinungbatan? Itid na laang ti daga pagbalayanda. Saan da atagikwaan? Ay, nagalasan ti kastang ugali dagita at tao. Di da katagyaman tay kanda ida iti pagbalayan da. Wen nga rod Dakkel aba nagdayjayan. Ay, talaga di panpanunot. Jay laang mangnamnam ay ti kayat da. Ay, una yan. Ante Veron, buludak man bit tilugan nyo. Sa dino ti papanamay. Mapan kami makibasketball ije kabang ibang nga barangay ante. San kami nga umanay iti motor. Nanginamot tarkila. Isuan na panunot ko nga umay buludan tilugan nyo. Una, basta gasan nyo, tani, awan samot tan gas na. Saan nyo nga ipabulod tilugan, tausara? Ne, ada ka magayam ni Tamanang Michelle. Kunak nun napan ka nagtrabaho. Awan trabaho ita, ta Sabado. Apay, rumor ka aya. Ipabulod mo pa'y laang Sakan tumapan iti papanam inton isublida tilugan. Napatpatag ti papanak, mami. Ag-commute kayo laangan, Rustom. Pasensya, ngam talaga ngamin nga usarak tilugan. Unay mo detan Manang Michelle.
Para maminsan laang mo tabuludag tilugan nyo. Iparit nyo pa'y mat. Naa, saan ko nga iparpari tilugan, Rostom? Kan may sa? Saan laang matanam na minsan abinulod yu day talugan? Namin anon adaras nga inalalayo. Adu pa'y tigas ng alalaan nyo. Ngam inton isubliyo, dandani maibus ti karga na agas. Dita ka nagkamali manang. Kat gagasakmat sakbay nga isublik. Uhu, gagasan nga. Dinak man ululbudan si Karustom. Tapno ammom, nabayagan nga amamu ka. Ammukon ti ugalim. Malahos to daytan, Michelle, Rustom. Tumal na kayon, tani. Nakababain ka dagiti lumablabas akaaruba. Ang mga no ibagada pa'y nga agap-apa kayo. Aglablabas kayon? Saan mat amabalin akasta ka na yun, ah? Aggagat kayo mat ngamin, tapno makagatang kayo iti usaran nyo. Saan aday tala ang mangnamnam ay ti aramidin nyo? Manipod idi imbagak ti kasjay, saan dametten nga umay dito'y balay. Lumabas-labas dalaangan. Dandani di dapayan kayat atalyawan ti balay mi no kasjay a lumabas da. Makitkitak laangan iti my day kan post da iti Facebook ti kanayon a panaginom da iti arak. Kanayon damet laang adumayo iti basketball. No kasjay ang mga bakda iti sugal, sigurado mat alayos ti arak. Aging galaangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay tiing ka panang yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Michelle. Ken ka pagayam, Michelle. Nasaya at mat tanay turad mo nga imbaga ti kasjay. Tano saan, amangan no agtultuloy pay laeng ti kasjay nga ugali da. Bareng no makapanunot dametten ket baliwandan ti kasjay nga estado ti panagbiagda. Angem no talaga adida kayat ti agbaliw, adda metten kadakwada dayjay. Kunada nga ruden, kapag gusto may paraan, kapag ayaw may dahilan. Alakastan pagayam, Michelle, ket pagyamanak matunay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangag.